Kire mwega mwiroreri wa Kiheo TV gabo cia mwanyo ringi ni okoro kinyitana na ithe hwaini wa umuthi mebenete ya muhoro gabiru va imwe ari muthenya wa gatatu tariki 26 mweri wa kanana mwaka wa 2026 ni gabo ni twinawe hwaini wa umuthi jetagwo Murina Wanjiru na kemubabauri na njira ya shiko tunarorina wabui toko tukirika muhoro-ini maitu. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa umuthi gucerete kaunti ya Narok kuria auma na mweke wa gukorwo akiriunga mataũni-inĩ matiganĩte hamwe na atongoria amwe a thirikari kuria athiĩte na mbere na kũrugũria imwe cia tabarĩra cia thirikari na iria irĩkĩtie gũkinyanĩrio. Imwe cia tabarĩra ici nĩ thoko ya Emuru Dikir na ireretwo na Mamboleo Market kuria ũguo nĩ athiĩte na mbere na kwĩrĩra gukorwo agĩthukĩra thukuru wa University wa Emuru Dikir shiringi bilioni 1.2 aniguo thukuru ũcio wako na gĩtĩo gĩa kũririkana mũmbunge wa Emuru Dikir ũrĩa wĩrĩga gũkua Johana Ng'eno. Tulikubaliana na nyinyi kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya kujenga masoko, kwa mambo ya kujenga hostel. Mimi nikawaambia wakati tunafanya hiyo kazi yote Kenya, Emuru Dikir haiwezi kuachwa nyuma. Leo mimi nimekuja kuona soko yenu. Hapa Narok County tunajenga soko 17 mpya. Kati ya hiyo soko 17, soko yenu hii ya Mamboleo, soko ya Emuru Dikir constituency pale town, soko ingine ya Njimiship. Hiyo masoko yote mimi nataka niwaeleze. Hii soko imebaki mwezi moja, mimi nakuja ku handover wafanyabiashara waendelee kufanya kazi hapo. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Vile vile hapa kwa mambo yenu ya KMTC, leo mimi naenda kuanzisha ujenzi wa hostels ya vijana wetu. Tumewapatia milioni 180 ya kufanya hiyo kazi. Leo hapa nilimuliniuliza kama watu wa Emuru Dikir, mukasema munataka university ijengwe katika hii Emuru Dikir. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Hiyo university ya Emuru Dikir leo mimi nimewaletea bilioni 1.2 ya kujenga university ya Emuru Dikir ambayo itaitwa kwa jina ya ndugu yetu Johana Ng'eno. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hiyo university ambayo mimi naenda kujenga pale itasaidia watoto wa hapa Emuru Dikir, Narok na Kenya. Mimi nimesema hii maneno ya Narok County, watu wa hapa Emuru Dikir, njia ya kuondoa umaskini, njia ya kupanua nafasi ya ajira ni ili tuwe na university yenu hapa, tuweke masoko, nijenge hii barabara, niunganishe stima, ndio hata ile nafasi inapatikana Kenya ingine ipatikane hapa Emuru Dikir. Tugitiga na icera ria President Ruto tushike guko mucii wa Nairobi na kuria munini wa mutongoria wa bũrũri Professor Kithure Abraham Kindiki egucemanitie na atongoria anene a thirikari cia matũra hamwe na maabitha a ministry ya iganda na wonjoria kuria magĩte na mũcemanio na kũrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩratwarithio na mbere harĩ gũkinyanĩria waki wa iganda matũra-inĩ. Kũrĩ o ũguo kana kaunti ici inyanya nĩ imwe cithiĩte na mbere na gwĩkĩra kĩo harĩ waki wa iganda ici na kũrĩa cithiĩte na mbere na gwakwo ũnyitanĩri wa thirikari nene na thirikari cia matũra. O thirikari igĩthukĩrwo gatagatĩ-inĩ ka ciringi milioni 100 nginyagia milioni 150. Oho Professor Kindiki athiĩte na mbere na kũria maabitha a thirikari ya matũra gũtigĩrĩra nĩ macaria aigithia kuma wa bũrũri gũka kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ arĩ itemi-inĩ rĩa gũkũria bũrũri wa Kenya. 8 counties have made tremendous steps and progress towards finalization of their CAIPs,
And this meeting has resolved that those 8 counties be assisted through a centralized equipment procurement program to equip their archives for commissioning in the next few weeks before the end of this year. We have signed a number of international trade agreements that opens market access for Kenyan products, but some of them are quota free. You know, that means they are endless. You can export endlessly without any quota, and tariff free. Tugithie na mbere na riu munini wa munene wa maabitha a borithi Eliud Langat nĩarĩkĩtie gũcemania na maabitha anene a borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi na gũkorwo na ihinda rĩa kũrĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkũhũthĩka harĩ kũng'ethanĩra na ikundi cia nyanake na iria ciyũkĩrĩirie na kwambĩrĩria kwagagia mũingĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ ona mathaa-inĩ ma mũthenya barigici mategwĩtigĩra guoko gwa thirikari. Kũrĩ ũguo, Eliud Langat augĩte rũhonge rwa borithi nĩrũthiĩte na mbere na gwĩthagathaga harĩ kwamũkĩra maabitha a borithi na arĩa metanyĩtwo kwa makĩrĩkia gĩthomo kĩao thukuru-inĩ wa mathomo ma borithi mwena wa Kĩganjo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa augĩte nĩmoko makĩnyitanĩra harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa mũingĩ bũrũri-inĩ. Hiyo mwalimu sijui yako juu tulipeleka barua yetu, tuliandamana kitu ya tukapeleka barua, sijui kama alienda ongo ama sijui ni nini alifanya, akakuja akaletewa barua na akarudisha tena transfer akairudisha. Na biashara iko chini kutoka boda boda. Sisi ni wakati wa sukuma huko sokoni. Biashara kila hata duka nini sasa biashara iko down. Ombi yetu ni kama sasa president atusikize tukiwa wakaji wa Nkabone, kilio yetu atusikize. Wakati tuliandamana ya kwanza tuliambiwa the institute owns around 6,000 students. But ukikuja kwa ground we have less than 1,000 students. So tuliwaambiwa of very important discussion here today is the issue of criminal gangs in Nairobi and parts of the country. We want to make sure that Nairobi is safe. It is generally safe at the moment. There's a lot of interventions that the Nairobi Regional Police Command have made, and it's a follow-up to that directive. Number 2 is to generally speak into the welfare, the mental wellness of the officers, the general welfare of the officers in Nairobi. We are preparing ourselves to receive the 10,000 officers that are going to graduate at the end of this week, precisely on Friday. And this is part of the arrangements on how to receive these new officers, how to integrate them to the Nairobi Command and the general parts of the country. So other than the normal issues that we're going to speak, we have our own administrative issues touching on so many issues of the police that we are going to deal with. Nĩ ngatho na riboti ĩyo ĩgiĩ kũgacĩrithia ũgitĩri thĩinĩ wa bũrũri nĩyo tũkwamba gwĩkĩria nayo o hanini nĩ tũkorwo tũgĩcokereria na riboti ingĩ. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ
Citoro Sambu nyumba-inĩ ya Jewel Comprova ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 14003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Reke tuge ni mwili tuna mwanake magia tugaga from zero matari na kindu icio mutumia na muthuri ucio magia miko-ini indo icio nicio cietagwo matrimonial property. Landlord na landlady ni makubaliano, it's an agreement na you are bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenu mlikubaliana aje, rent itakuwa inawaje, itakuwa inalipwa lini, itakuwa inalipwa kwa account gani. Before gore mgoda kitu kya mbere itia copy ya title thikure kwa lands registry weke search but the question you know modern market digital the question search is online through sasa yeah. Absconding ni kukaterere ninafaa kwenda koti kesho lakini sitaenda juu sitaki kwenda. It's not, unaweza kuwa mgonjwa, hiyo inaweza eleweka, but absconding ni ile unakataa kwenda juu without any good reason. Yeah. Sexual assault toginya ikorwo ni giko kiu ya sexual no gikorwo ni ugo waiga tumitugo tutari twega turatuma mundu ucio ngi atuike uncomfortable. Nĩ mũthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ndikuragira arigitani matiganite. Mũrimũ wa kwambata thakame rĩ nĩ ũkoragwo na indo ũngĩtũma ũthiĩ na igũrũ, kaingĩ tũciĩtaga risk factor. Ũtikoragwo na gĩtũmi atĩ ũngiuga nĩ kĩndũ fulani atĩ gĩtũmaga pressure no ũthiĩ na igũrũ. Wĩna itũmi cigana na nyingĩ na nĩtũgũciarĩrĩria, no nĩ kũrĩ na thĩna ũrĩa ũkaga nĩ ũndũ wa mũtumia kũremwo kana mũthuri kũremwo gũtũma mũtumia agĩe mwana. Tugaga na gĩthũngũ every pregnancy is a risk nĩ ũndũ wa mathĩna mwanya mwanya. Nyũngũ ĩyo no ĩrekanie thigĩro ũcio no ume mbere ya mwana aciarĩtwo. Tũgathoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrara mĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũria ciũria ciaku. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma. Njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ino ni station ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho mwĩroreri na nĩtwacokeria ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũthia mohoro gabiru thaa 1 tũgĩthiĩ na mbere.
Na riu aikari hamwe na aciari a gicigo kia Nkumbuni gicigo mbuge kia Imenti ya Rugongo kaunti-ini ya Meru ni marurunganite ni kiria maugite kana magitetia mwarimu munene wa thukuru ucio hamwe na munini wake gukorwo making'aviria kwa gukorwo magithama thukuru ucio ona vengia gukorwo ministry ya githomo ikimatha gukorwo magithama thukuru-ini ucio. Rurugania maugite ati urugamiriri wa thukuru ucio nureketie kuhotomia mathomo ma thukuru ucio. Riu makenda mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kumateithĩrĩria nginyagia urugamiriri wa thukuru ucio ucenjio. Hiyo mwalimu sijui yako na nini juu tulipeleka barua yetu, tuliandamana kitu ya kwanza tukapeleka barua, sijui kama alienda akafanya ongo ama sijui ni nini alifanya, akakuja akaletea barua na akarudisha tena transfer akairudisha. Na biashara iko chini kutoka boda boda, sisi ni wakati wa sukuma huko sokoni, biashara kila hata duka nini sasa biashara iko down. Ombi yetu ni kama sasa president atusikize, tukiwa wakaji wa Nkabone, kilio yetu atusikize. Wakati tuliandamana mara ya kwanza, tuliambiwa the institute owns around 6,000 students. But ukikuja kwa ground, we have less than 1,000 students. So tuliwaindiwa siku 21 watakuwa wametekeleza jambo hapa. But as we speak now, there's nothing that has been done. So the intimidation went on, even the facilities that we have been using as a community. Kama uwanja pale, waliweka kufuri, we cannot access the ground. So we are demanding. Sasa tunauliza, yu Penina amepewa transfer. Kwenda wapi? Kwenda Gembe. Mugayo muone na kiumpe. DC alifanya hili ambayo tulimwambia. Na akaenda akapewa barua. Yeye akakimbia tena akachukua barua stay. Hakuja kaa hapa. Jana tunaambia tena tupeane 21 days. Halafu tukamwambia tukienda tena ataenda pale aungane apate yana pesa apewe stay. Itakuwa stay mpaka lini? Sasa hii tukaletea community hiyo ambayo tunasema ni sasa. Kama sio sasa ni sasa. Sasa hii. Nyumba ziko hapa hazina wanafunzi na unajua uchumi ya Nkabone inategemea hii shule. Kwa hivyo tunaona ni vizuri tu management ibadilishiwe. Tuone kama tutapata mtu mwingine mwenye anatusaidia. Huyu mama ni afadhali tu aende, ni kwa sababu hata wenye walikuwa wanapewa casual basi huko shule wote walifukuzwa wa Nkabone, na tunaona ya kwamba hii shule haitusaidii, inasaidia watu wa mbali. Ndio na tumchukie huyu mama. Mara ya kwanza hata wanafunzi wenyewe walidemonstrate kwa uongozi mbaya wake, na sisi hatukuingilia kama wanakijiji, kwa maana tulitaka kumpea time. Lakini the more tumempea time, anaendelea kutugandamiza sisi wanakijiji wa hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali ile barua mlimsummon naye siku ya kwanza asamoniwe tena na arudishwe. Na kwa maana ametutishia akatuambia asije ako na Godfather huko juu. Tunataka sasa hata kama ni president wetu tushughulikie hii maneno, kwa maana pia umetembea hii shule, umetupea resources ya kutosha ndiposa tuweze kupokea wanafunzi Kenya yote, kwa maana tunajua hii shule inapeana the best candidate, the best performance. Negabo tugitigana na icio tubie na mbere tubie mwena wa Baringo na kuri riu gatagataine kana kwikinyiria riu kahindi-ini ka miaka 13 riu nigo iria ria Bogoria rianjirie gukorwo rikiuna na gukorwo rikigia na muyuro wa mai na micii iria ikuhiriirie iria riu ikienja gukorwo na miyuro ya mai na iria yacungiririe makiria ma family tanyihire 25 kwambiriria guthamira kundu kungi gukirikana ati mai macio riu mariketie kwaraha hari uraihu wa kilomita 4 riu thirikari hamwe na unyitaniri na thirikari ya Baringo ni yambiririe mibango ya gutigirira ati mai macio ni makorwo makinekirerio muginde-ini ingi ni gutigirira ati mai macio ni makorwo na uteithio wa ukuria wa mimera ukirikana mai macio meko makerekerio mwena wa Tiati mugunda-ini wa eka ngiri 100 ni gutigirira ati mwingi wa gicigo kiu ni macokereria migunda-ini yao. Our location Loboi ni kwamba tuko na 250 household wamekuwa displaced. We have 3 villages yenye already totally displaced. Saizi wanaishi huko juu, wengine kwa ile mlima, wengine wanaishi kwa reserve kule
wengine wanaishi kwa ujirani pale on that side of the lake. Now the area of land which was used for farming is about 2,500 acres, which is already inside the water, whereby wakulima walikuwa na lima siku hiyo, lakini sababu ya lake wakati iliongezeka, it started this swelling from 2011. It started from 2011 up to now. Unaona mahali inaelekea sasa, inataka ku drain water to Lake Baringo, and you see ikikutana sasa maji ya chumvi na ile fresh inaanza kuharibika. Tukianza hii kazi pia mtupatie suluhisho, na pia mtupatie zile nambari ya watu wameadhiriwa, ndio tujue ni nani ameadhiriwa. Tusikuwe tunasema kwa ujumla ni 250 household wameadhiriwa, kwa sababu tukisema ni 250, kesho mtu atakuja hapa atasema ni mimi hiyo 250 pia mimi nilikuwa sikukuwa. Sasa inakuwa watu wanavurutana. Ni tunashukuru kwa serikali hata ya kaunti, kwa sababu pamoja na kwamba hapa Lake Bogoria came back ni mahali pa wanyama, lakini kwa sababu hii park ama lake itself imevamia mashamba yetu, basi tukawa tumepewa nafasi tukaishi huko kama squatters. Mpaka kutoka siku 2013 mpaka wa leo watu wanaishi huko, hawana mahali pa kuelekea kwa sababu mashamba yao wako na title deed, lakini sasa hiyo inakuwa tu ni karatasi, kwa sababu ni ishara tu ya kwamba walikuwa na own land, lakini ukiulizwa land iko wapi, it is deep in the lake. Mko na suluhu kwa sababu mmeishi hapa kwa muda mrefu. So katika hiyo suluhu ambayo mmepeana, tutaunganisha hiyo suluhu ambayo nyinyi mmepeana, na wakati tutakuja kwa ground tutawasikiza nyinyi. Sawa? Tutawasikiza nyinyi ndio tuweze tufanye kitu ambayo si ya quick fix, ambayo tunajaribu kutengeneza kitu ya kuwasaidia sahi. Tujaribu kuangalia pia hata watoto baadaye itakuwa namna gani. Sawa? Mkiona kwamba mvua inakuwa kubwa, hama hata enda kwa jirani ama uende kwa mtu ya ukoo. We had grasslands all over here. We had gazelles, which are good in grassland. We had impalas, which are good in grasslands. But now others are going to the communities around. Others are almost maybe they can survive in rocks. But gazelles cannot survive in rocks. The Thompsons mostly. So those ones are being affected. Nĩ ngatho na riboti ĩyo nĩ tũkorwo tũgĩtirikana nayo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũkorwo ũgĩtĩhoka na mathaa maku, tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa Kenya watinda ũkĩgariũra. Nĩ ngatho ona kũrĩa othe makorwo magĩkinyanĩria mohoro maya. Niĩ tuma nawe njĩtagwo Maureen Wanjirũ, nake mwambĩrĩri na njĩra ya ciĩko tuma na Maureen Wambui. Nĩ tũkorwo tũgĩcokereria o rĩngĩ ona ciehanda thaa 3 cia ũtukũ mĩthenya o ĩno kwa ihinda rĩrĩ, tũkaendithĩrie wĩroreri mwega wa tabarĩra cia Kĩheo TV.